Bafeso madume tseno ke dikgang tsa loleme la Setswana tseo di tlisediwang ke o Tshepile Mokate mo Platinum Northwest TV tla re lebelele tseo di itlhomileng kwa setlhoeng. DA e ikuela gore go dirwa dipatlisiso ka tiriso e sa siamang ya dikarata tsa leokwane mo dimmasepaleng tsa Northwest. Mo go tse dingwe, molatofadiwa wa tlholetswe dingwaga di le 15 kwa kgolegelong ka ntlha ya go betelela ntsalaye. Tla re simolole ka tsa mono porofenseng. Modulasetilo wa lekoko la Democratic Alliance DA mo go tlhapeong molao ya porofense ya Northwest Freddy Sonakile a re ba kopa gore go dirwe patlisiso e potlakileng le e tseneletseng e dirwang ke moruni kakaretso ya tiriso e sa siamang ya dikarata tsa leokwane go rala dimmasepala tsotlhe mo porofenseng. Seno ke morago ga matshwenyego a tsietso, go dirisiwa ga madi ka tsela e seng maleba le go tlhoka maikarabelo mo ditshenyegelong tsa masepala tsa leokwane. Freddy Sonakile wa tlhalosa. The Democratic Alliance in the Northwest calls for an urgent and comprehensive investigation by the Auditor General into the misuse of petrol cards across all municipalities in the province. This follows alarming allegations and concerns over potential fraud, irregular spending, and a complete lack of accountability in municipal fuel expenditures. During the presentation of the 2023-24 municipal audit outcomes to the legislature's Provincial Public Accounts Committee, the AG confirmed that petrol card usage was audited in Moses Kotane local municipality. Given the widespread governance failures across the province, the DA demands that this specialized audit be extended to all Northwest municipalities to uncover the full extent of possible abuse. Municipal budgets are already stretched thin, and every cent lost to corruption means fewer resources for basic services such as water, electricity, and road maintenance. The DA is committed to taking action to ensure that the people of Northwest receive the efficient and accountable governance they deserve. We demand immediate action from the AG to conduct a full-scale audit into petrol card usage, implement stringent financial controls, and hold accountable those who have abused public resources. The DA will continue to fight for clean governance, transparency, and the responsible use of taxpayers' money. Ga re tswelela pele ka tsa mono porofenseng, Kgotlatshekelo ya Magistrata ya Mogwase e atlholetse monna wa dingwaga di le 34, dingwaga di le 15 kwa kgolegelong ka Labobedi ka ntlha ya go betelela ntsalaye. Sebueledi sa sepodisi mo Northwest, Colonel Adel Maybeck o tlhalosa go ya pele. The accused was sentenced for the rape of his cousin, then aged 29. The court heard evidence that the two cousins were with a friend and enjoying themselves with drinks on Sunday, the 8th of October of 2023. Following a request by the friend to be taken home, the convict transported her with his vehicle. The three of them left, but the cousin fell asleep in the vehicle's back seat. She was ultimately taken to a bushy area in Bojating in Mogwase, where her cousin raped her. The Acting Provincial Police Commissioner of Northwest, Major General Patrick Asaneng, commended the investigating officer, who is Constable Balungili Makaya of Mogwase Family Violence, Child Protection and Sexual Offences Unit, and the prosecutor, Mr. Siselo Mosela Khomo, for working together to secure the conviction. He further stated that the sentence will send a strong message and a warning that gender-based violence will be dealt with effectively. Re diwetsa fa tsa porofense, mme re tsena mo go tsa bosetšhaba. Badiri ba saense ba leka mokgwa yo moswa wa go thibela batsumi ba ditshukudu go batla dinaka tsa tsone tse di tlhwatlhwa godimo. Jaaka karolo ya patlisiso e dirwang mono Aforika Borwa, babatlisisi ba ile ba tsenya radioactive pellets mo dinakeng tsa ditshukudu tse di tshelang. Maikaelelo a seno ke go dira gore dinaka tseno di se batliwe thata mo marekisetsong a farologaneng. Mace de Klerk wa Voice of America wa bega. 3/4 is one of 20 rhinoceros in a pilot study in which radioactive pellets were injected into their horns. This 2.5 metric ton bull has received the highest dose in the study by the Conservation Research Initiative
the Rhizotope project. The goal is to make rhino horns radioactive to decrease the demand for them on the black market and to discourage rhino poachers who are trying to profit. Researchers are testing the rhino's blood to make sure the animals are not being harmed. We've all been looking and trying to find the silver bullet to stop rhino poaching, and I think this could just be what we need to stop poaching in its tracks. It is a brilliant idea. James Larkin, who leads the internationally funded program, researched the radiation dose being used in the study. Spent 2.5 years developing computer models of the animals and carrying out the tests and comparing these with results from the International Commission on Radiation Protection. And our results compare extraordinarily favourably. Rhinos in Africa have long been targeted by poaching syndicates that feed the black market demand for rhino horns in Asia, pushing the world's 5 rhinoceros species toward extinction. Larkin says if finally approved, the technology would be more cost-effective than the current strategy of discouraging poaching by dehorning rhinos every 2 years. This is because rhino horns grow continuously. For Van Deventer, the rhino poaching situation is dire, so he's eager for the project results. Scientists hope blood tests will confirm that the animals are still healthy. Test results are expected in about 2 months. If funding permits, the technology could be offered to rhino owners by the end of this year. Marise de Klerk, VOA News, Waterberg, South Africa. tla re tsene mo go tsa boditšhabatšhaba. Lekoko la motlatsa moporesidente wa ntlha wa South Sudan, Riek Machar, yo a sa bolong go nna moganetsi wa moporesidente wa naga eo, Salva Kiir, le kaile fa a beilwe kwa gae jaaka motshwarwa. Setlhopha sa masole se se neng se eteletswe pele ke badiredi bagolo ba pabalesego le tona ya tshireletso se ne sa tsena kwa ntlong ya ga Machar kwa Juba mme sa tseela batlhokomedi ba gagwe dibetsa. Lekgotla la ditšhaba tse di kopaneng le ntse le tlhagisa gore South Sudan e gaufi le go boela kwa ntweng ya selegae morago ga kgotlhang e ntseng e gola magareng ga Machar le moporesidente. Dikutlafatsa boditšhabatšhaba mme re tswelela pele ka tsa kgwebo. Bangwe ba dikgwebo ba tswelela go lebana le dikgwetlho ka ntlha ya palo e oketsegang ya go tswalwa ga ditheo. Statistics South Africa e goletse tshedimosetso ya yone ya sešweng ya go tswalwa ga dikgwebo e bontshang koketsego ka diperesente di le 1.4 ya palogotlhe eo e bakileng go emisiwa ga ditheo di le 140. Re di wetsafatsa kgwebo ga jaana re tsena mo go tsa metshameko. Setlhopha sa Bafana se fentse Benin ka 2-0 mo motshamekong wa bone wa borataro wa dikgaisano ya sejana sa lefatshe kwa Ivory Coast ba boloka maemo a bone kwa setlhopheng sa Group C ka dintlha di le 13. Setlhopha se na le metshameko e le 4 e setseng kgatlhanong le Lesotho le Nigeria ka Lwetse e tla latelwang ke metshameko kgatlhanong le Zimbabwe le Rwanda ka Diphalane. Mo go tse dingwe tsa metshameko, ditlhopha di le 4 tsa Aforika Borwa di batla go fenya Vodacom United Rugby Championship ka ditlhopha di le 15 mo go di le 16 tse di lwelang mafelo a kgaisano a makgaolakgang. Vodacom Bulls e mo maemong a borataro ga mmogo le Hollywood Bad Sharks e mo maemong a bone di mo maemong a siameng go tsenela play-off. Ka jaanong re di wetse ka tseo di itlhomileng kwa setlhoeng. DA e kwela gore go dirwe dipatlisiso ka tiriso e siameng ya dikarata tsa lokwane mo dimmasepaleng tsa Northwest. Mo go tse dingwe, molatofadiwa wa tlholetse dingwaga di le 15 kwa kgolegelong ka ntlha ya go betelela tsalae. Re di wetsa fa mogaetsho go fitlhela re kopana gape mo nakong e tlang ke o tshepile mokate mothweso sala sentle.